Sai fo manuel nei fo e stofi Samoa, ma lo lava le ono sai ai alo mai loa, o le whaopoponga o tala o le nei aso. O le whaapolonga o tangata whaingaruenga whaavai te mia tui Samoa o lo ngalue ina whaato angai Australia. Le ngata ina mōli mawina mai e tangata Samoa o lo nofo maui Australia, ai o savaenga lava o ilatou ua tofo iai. O ke te whaia sa maui i ngā runga whawai ke mi wāru, mea ngā ngā pōringa wāru ngā runga whawai kei. O wānu ngā runga whawai kei, o rau mga o se au koko. O re hane mafuanga nanga o kaka i ngā runga whawai kei. Te roa lau mau ngā runga whawai kei, e pōronga nere o e whai o. E sire ngā whai ngā tina e ngei. E te hano i rumar ka kora ko, mamāna manere ka kamau ai. A reo ka ku pōronga i o, ai re kamau ai ngei o. Ai mai ngā o whatisengi mga i ka ala ai. Ore ia ka pangaka. Mo whaarua ngā wari o whaari e re wha. Ngā wakoro me kausanga mua e amo me are wha i re kai au kau re kemi mga wale e amo. Iwo e o roka pi ngā rua o whangu e la i e i tuma mai ka. E ro whai lau sa mga karpa. E ngā mga kuarunga taka i a mga kaurisi. A wha e a mga kaurisi. O le tamale mai muli whanua o tali tonu i lona polonga na iai ngā ruenga whaavai teimi ma le tupe vave. Ai ua wa ai, ma o iai, ua o se lu i telefo i mō lona tangata. Le nofo ai loa, e wha o ngā lona malo si ati na e ai lona a inga e peo na whai ele taimi nei. O le aungau ngā ruenga mpolkalame whaawa o le Tia Papata Art Centre. O le whaatu mawina leo tū maanga alo tātua tunu ue pe on whaalau loa i fo il vai ansol nei e o atulawa il masino Novema. O le vai aso taluaina o atua il whaalau lo fangu po pūsa o noa e ngau sia ma le whasi ofe. O le ofe pe futu le umi o le lapo ai maopo ai le uu. Ma pupu pe o le lapo po o whaamau o futino i le pito i lunga e whaasolo ai tamtama i lima. Ai whaapipi i le pu o le isu i le pu mua ma feula i le savili mo se leo fesu isu iai. O le isi o loa Samoa na whaalau loa i pautasi whalealili i le whaai unga o le vai aso i le taimina whaalau i loa i le taina o pao po o vaalo. E ese mai le pu fangu o le toi maa. Ma mata o toi e ngau sia mai maa. Peitai, o le whaalinga i Tia Papata o lo whaalau loa ai ma pā e whaonga ai i wa whangota po o vaalo. O pā o vaalo e ngau sia mai lau tifa. E tipi ai le fōlinga o le tamaia. O na whawhaule i ai o le mātau ma whaisi usiu i fulu moa po o fulu o ngongo. E no noa i le lau niu po o le ofe alo. E toso ma aina e atu pe ao o ina alu alo ngā atu. O le ngau singa o le afa mai le niu afa. Le isi o loa. E whaita o manga o pulu niu u umi. Mai niu whaapitoa lava mo le afa u umi fua po o na pulu. E sasa le pulu ina ua pala ma whaalala mo ia a po o matofi. Ma vai ni e whai ai whaataa mo le filina o le afa e whaonga i le whawhawina o le vaalo ma whale Samoa. Ma alo whaalaulo ai foi, ma le taina o vaalo leisi le nawanga i whanua na mōli mawina i le afio anga o pauta silvaya so taluai. Peitai o le siapo malona ia foi ngau singa, o lo whaatino lava i savaianga o afio anga e ola le leia i le la au le ua, e pei o sala i lua i savai. O le lātou le nā ala ngā tupe o le ngaosi o le siapo e lua i se ia Samoa i taimi o whaalawelave. E iei nisi o anga i whanua ma o a Samoa, ua tau au ina mo watu e pe o le ngausinga o le vali mai le sua, o le pau o le la au o le oa, o le whainga o le umulama, o le tau ina o fua o le la au o le lama, o na susunu lea e mawai le lama e tā ai pea. O le toe whaola mainga o nā tū maa ngā Samoa, o lo whaatupe e le polkalame le UNESCO, mo polkalame wanga i whanua al Pasifika le upu matala Heritage Stala no Session e whaawa watu nei lava e o i le masina o Novema i le Tia Papata Art Centre i Vawala. E nisi o tala ma le whaamsinonga i mulinu e pe on tātou awa i auti i ail poto le whaamsinonga maa lunga i lumo le fionga Justice Clark na toe tolo ele mta upo le tasio li talavou le masina FOU. Ina ua o atu wha maunga i lumo le whaamsino e ese tala atu le ofisa o leo. Ese tala na avatu le ofisa no fova aia. O ta uele no ofisa no fova aia. Sa moli atu le atali i lu o surfa. I moli anga lava ia uto e moli atu ai foi. Pe ta i o le pepa atu o leo o ta ua i o le foto a moli a leo le atali. Aina fasili le whaamsino le li ile pena moli a mua ia ai o le tali a le tama e le ai. O mōli anga FOU lea na avantu ai le ali i o le ngaoi ma le urufale whaamalo si le fale i vailele ma ngaoi eini mea tō tino. O le singa o singa e au fiaile i e tonga na alu fo i toe whaatau e pe o na whaia le ngao inga
o loa I vailele a o malanga le ona ia mea tō tino I whafo. O tu ila songa fua so ono o ke tōpole mta upulea mo le tu ano fo va ai whaamau tu o tua ia la tau whaamau maunga. Tala tuli loa o le sui pale mia Samoa le fionga toi lupe maui au tele. Pau muli nuku o ne semona ia taita ia le fono a minista al vai fafo. A malo le tau plenga le fono leo o whaia nei New York ai Amerika. Mo le fono lona luas fuli ma minista o le vai fafo a malo le tau plenga. Malato wha mautu le mana o miona wha malo si o tāpenanga ma le anga I le isi fono o tō tino o malo le tau plenga I le tau sanga fau le whaia I Antigua ma Barbuda. Ma leo tele ai le whailau tusi au au fau a malo le tau plenga Shirley Botchway I le asanga o ngā luenga whai mo le lalolangi o lui tau o iei nei. E toa tolu taita I leo sini ai au fia I le sui komsina, ma komesina langolango e toa lua na malanga I saina I se fono wha apitoa, le 4th Global Public Security Corporation Forum I lian kang I saina. O le fono lea, o lo awa atu I sui mai mtanga luenga o leo ma ofisa leo mai tu e fia o le lalolangi. E whaatala noa awala e CTI ngā ruenga taul puipuinga o soli ngā tu la fono, ma le langolango ino ngā ruenga tina e ile tamau a inga o le lalolangi. O sunga fono Samoa o lo taita il sunga le ata o Samuel ua famsanga, le au sa lilo Norman tuafa le meni, mangal malamana ene likota e umaspau. O le CTI fo se tūlanga o leo Samoa ngā ruenga tau le tau singol file mu, ai o wha malo siol tu la fono malvan no fuai matangata lau tele, ia avea fo I maona sao le puipuinga wha avao malo. Ai o tala wha popo na o le nei aso mai lau le tiopo le nisi a manuia tau manga o le nea stofi.